isaa cia bilingi wa mauvo. Na weko natio kana wa mukanesa wa keli wa umundi wa matuko miongo ile na nyanya mwene wa monza mwaka na wangile ile na miongo ile na thandatu na ukethia na nautho chandene wa kilungu cha amuka latu kwambia na bilingi wa mauvo nyeneto wa Rastas Kithuku anzo motwambie munini wa governor county ya Masaku Francis Mwangangi na wabothesia imwesi ya ndongo isia chama cha UDA ila ukueta taitumetwe ni President William Ruto kuoka kumukuni ya maleve ile mbetani ya Ukamba aiweta tasiukite kuwete mwaniko mbaini ya Mukamba pamwe na kumaisi ya mwiki okula kwendongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka ula utangasite kukitia kivela cha Usumbi mwakani tuendete ainena nandiki mama uvo ubisini wake musini wa Masaku Mwangangi ni waweta kana isuni siasa ndoku maendesie pamwe na wanangoa ilovia sia mwenendi vandu bakuminia melati ya maendeleo ila ya kwamie vaile mbetani ya Ukamba Karo Munyoki na mauvo Muninio wa gavana wa kaunti ya Masaku ni umania vanene siasa ila siendeswe ni imwe cia ndongo isia chama cha UDA vaile mbetani ya Ukamba aiweta tasiende na kuete mwaniko kula kuimba ya Mukamba vandu va kuete maendeleo na kuminukilia milati ya maendeleo ila ya kwamie tawaki wa Konza Techno City silanga watho wake malelu na milati ingi yikivathukanyo vandu va kuete andu maingi maendeleo vandu va uminukilia miradi ila ya mbeye ta Konza Techno City mradi wa Thwake Dam wikithuki irrigation scheme na kwa mwengezi ikuru kumina malelu ala mbeye twene serikali siana kwiti na sia Kibaki na Uhuru vandu va kuthukuma enende Kenya na kuthiunena na musumbe maendeleo asuma minukilia na maundo ala miradi ila thiendeswe serikali ila nene thiende na vandu pao kutabia serikali ya Ruto yeke kuwa serikali sia meti huko kwizila kuiba tambesa andu azu magirito otuma imbeza ikirete oso vandu ba thio mina maendeleo azu andu amakaneo na maneo ya woni mamuka ni kutembea kila vandu mangite Kalonzo mangite maitabia nyondo utapika musumbe ni miama kana sindu iso Okavindani kau Mwangangi ni waweta kana ndongo isu siende na kwananga kana kutume ilovia sia mwene nthiundula vatailite na kumakenga kambani kana kumaisia mwiki yowo kula kwindongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka maika tumene momembwe mekesi cha Kalonzo kulio twika musumbi ila mane wambeza mewa enda imu kanenge kila mundu ngili tano kana enda imu kanenge kila mundu ngilile maekotila mayuka onenga ndo thiana thimwe kana maana ele iti Ruto kila vandu bonde wathibesa nundu ena social media ila sia maendeleo sio ndeni wena sio ni maile totota muno wizaidi ya maikuthi ya mwenende nundu kuthi ya mwenende no tondu mwana kuthi ya ngai beza isu nundu no ila sio mwenende umete koti na vandu ba umweke ya maendeleo bakitito neo makue mai mothe ete ku kila vandu manenete nendo mea history yande kana history ya region ni catch up na ni makekala suo mwata zitamba ya Mukamba Kalonzo atwiki musumbe wa Kenya andwasuma mulete na itumese Ovamwe ni Mwangangi ni watu la muti serikali ya Kenya Kwanza kukonya makundi mambuli liala methite maikusi wa mikutanoni ya kiuteti kana yilaine nthime utwae cia miatianio haiweta kamba mekita ukengwa ni kana Masaku ndongo istailite unyuvanini ukite mati mundu serikali yake inoye mwinka witu mundu serikali yake la kwembwe na demonstration ila si katika katiba andu meukuna maketa ndakame mundu we mwene serikali la yake niyo ina ngunism obisi ula wake wa cabinet secretary interior CS interior na PS interior ni mochi ngunist na nebo tuona polisi itembea na guns in the history and this ilita yake na ndo anuni bomendo to akamba ndili vote ya vilingi wa mauvo kumava musini wa Masaku ni Karo wa Munyoki.
Tuisonga na mbele mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waendea na kumutula muti minista wa uthukumi wa mwenendi Geoffrey Ruku kwa kana kwa kilokweta tauneni wake wa kwenda kuania ilembete ya Mount Kenya ate unengane itumi ikueleka ainena muthenyani wa keli wa ndambuka ya kia kana ndambuka gwikunia maleve kwa kaunti ya Meru Gachagua anu wetie kana kelelo chake ni kukwatania kisio kicha Mount Kenya vala waweta kana Ruku tumoni President William Ruto kuimia mwane ko kisio ni kiu Hosea Kimanzi nukuelesya. Aine nanzini wa muthenya wa keli wa ndambuka yake ya kiuteti kuya kaunti ya Meru Gachagua ni wamukonania minista mubyani wa uthukumi wa mwenendi Geoffrey Ruku na kutumika ni serikali ya Musumili ya Muruto kuvalania ilembeta ya kiimani haiweta kana wendeti kilaki. Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko, mtu kichwa kubwa lakini hakuna akili, ati agawanye mulima, ati wa Meru na Waembu na Wakikuyu wa wachane. Sisi nasema mulima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo. Wacha nione wana nasema mulima ni moja, mulima. Huyo vo Gachagua ni wamubuthisia minista mubyani wa Witiende Ndwale kwa kila ukweta unatumikie kunena teto cia kibuthia kwi enenzi mailembeta ya kiimani yu Gachagua aiweta kana enenzi alami obuthwa kuma ilembetani ni mumaka mwenu cha Musumili ya Muruto usakwanini ukite. Pia huyu Kasongo amesaliti sisi kama jamii, amedharau wa Meru, amedharau watu ya Mlima Kenya. Jana ametuma Ndwale anasema ati watu ya Mlima Kenya ati sisi ni mafisi, ni matusi. Wewe Kasongo, bora unatuma Ndwale kutukana watu ya Mlima Kenya ati unasema sisi ni mafisi. Mimi nakwambia Kasongo, nikiwa hapa Igembe, nikiwa kiongozi ya Mlima Kenya, nikutangazie umetuita mafisi, tumekubali. Wewe ujue mafisi ya Igembe wataamuka asubuhi mapema mwaka ujao, wakule wewe, wakutafune na wakumeze uende nyumbani. Harambe! Kavindani kau Gachagua aiweta kana mota atongwa imailembeta ya kiimani ni mende na kupetanga atongwa ala maendete utena muungamo wa ilembeta hapa Meru, hapa Igembe, hapa Mlima Kenya. Kiongozi wa jamii Rigiji mwenyewe ametangaza operation Fagia ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa na kasi ya siasa. Nikisema harambe mseme Fagia sauti kubwa. Harambe! Wasaliti wote, kasia ya siasa, takataka ya siasa, Mheshimiwa Kali, Kairemia, Kadhuri Murungi, Gavana Bonoko, Kasongo. Girivoti ya vilingu wa Movo Mutongo TV Hosea Kimanzi. Harambe! Musili munene wa makwani mwandu Martha Koome ni waumia wetano kwinzama ya unyuvani na mvaka va Kenya IBC na ene yanda kipathokanyo maundone meokonia usakwani wikithia ni meyombanisia usakwani wa mwaka tuendete kuitene aiwetekana kuyumbanisia usakwani ni kuvikia kwa manenga a Kenya mwikio wa kuatiwa kwa miao ainene ya kaunti ya Mombasa ikumanone ya miongo 3 na nyanya ya nzama ya kuungamia aki. Koome ni wakulia mivea yonde kwiyumbania undu vailete kwa kuatia katiba kululumilia aki siaki uteti kwi enende onde na kwikiria ngusanisio sio kwa maundu ma utongo yini siafikia kuthinikiwa kwa aki batena kuseleswa. Angelina Mose na ilipoti. Musili wa makwani mwandu Martha Koome nene komanoni ya miongo 3 na nyanya ya ngwatine ya maundu ma aki ni wawetekana kuyumbanisia usakwani mnene kwitene ni kuvikia kwikithia Kenya ni methiwa na mwikio wa usakwani wina utheu na umilu ovumwa na kwikithia katiba ni kavikia kuatiwa undu vailite. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations.
Election preparedness extends beyond electoral management. It encompasses the readiness of the entire justice sector to uphold constitutionalism, the rule of law, to protect the rights, especially of the vulnerable, to manage disputes efficiently, and preserve public confidence in the rule of law. Niwakulia ene yanda kivathukanyo yivonza manyuvani na mivaka IBC kwikithia ni yumbanise usakwani wa mwaka wa 2027 kwitene nikana kwikithia aki ya maundu ma usakwani kwi a Kenya ni avikia kukwatikana vatena ICA. I encourage the NCAJ Election Preparedness Committee to continue providing leadership in facilitating coordinated planning among all our justice sector institutions. Zama ya maundu ma haki ni awetekana niende na kwikia malonyo me mwanya na kumako ni ene yanda kivathukanyo nikana kuyumbanisia usakwani munene wa mwaka ukite. Be discussing election preparedness. It is extremely critical for a country that we put in place all our resources, all our laws and structures, all the processes that are in place, the individuals and institutions to have their capacity built, to have upskilling, and even the Law Society of Kenya. One of our sub-themes in the annual conference we'll be having next month is on election preparedness, because we want all professionals to be able to play their actual role to ensure free and fair and verifiable elections. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kalondu Muthini ula ni mutongoi wa Mwika na muteti kuma Matungulo kauntini ya Masaku ni wenda a Mwika kwitha mustali ni wambe wete walioku nthini wa utongoi wa Kenya kwa kwikithia kana ni matambo kama ofisini ma nzama ya unyuvani na mivaka IBC kwiyandikithia tako ni makula. Kalondu elesya kana ve utalo munene wa Mwika mataisa kwiyandikithia tako ni makula na angi mataosa ivande na nimo mekwetwe muno nthini wa usakwani munene wa mwaka ukite kuvika iseseni sya kunakula kumina utongoi muthuku va Kenya. Boni Mutesia na ilivoti. Kalondu awetekana vevata Mwika maende na utambu kama ofisini manza mawimvana wa IBC kuyandikithia takuni makura kwitha maofisi ya mewa vingue na kuya Mwika ingi mataisa yandikithia takuni makura isioni kwa thukanyo. Andu ma Mwika tweyumilia kwa wingi to register kosa kura ndo niti change ila yukite mwaka otu kwata ofisi ya IBC to register na to confirm our voting details ala to register ite ofisi no mbingwe registration team binge ni kuenda in the year continuous process kuno kumaanisha ate ngina vala tukakunia bakube kukunia kura bado we can still register so tweyumilia kwa wingi to register to sekula we are the change. Aiwetekana Mwika na umeumbanito kweta uthiumu wa Kenya ni wa mataingi kuyumbanya kuosa kwani ula munene wetelo mwaka ukite na kulekala mizini vindausa kwani ati wamemilitu nikiwa thukanyo na kukuna kura kuikia tongo ya lamo mekwenda na kosa kura ndio maanisha wiye kura muse ni maanisha ati ni kosa kura twekaletwe ready ila tuneta tuko kadi kwa maanisha twekaletwe ready nikenda 2027 tweyumilia kwa wingi tukune kura na round yetu keka taulkalao twikuna kura na twekala bau tuisunge tunachunga kura zetu nikenda withie bai kura onemwe yaswa na wendi wa mwenendi niweki kabalo tini ondolonge ni ati alama tosete ibande ningumaimiza andu mamweka mweyumilia kwa wingi twase ibande nikenda tutonyo transition into leadership. Ni kumunona kiva loa makanya ingi ya Mwika kweka utumika na ina titi na ingi kwekonya na maondola matonya kweta utongo imwelu wate kwekonya na ziko siya mbuli lesi ende na ikadhi ya muno isioni siya Kenya. Ngeweno ya guns nituone ete muno andu Mwika tuitumika nai na ala meite vila kana atongo aito na niwe gumuimiza ta imwana kana andu Mwika. We desist from being used as tools to destroy meetings. Tuetekele kutumika kuete change na kutumika kuete change maanisha ati to engage in activities ya gunism with or without this political influence. We are the voice nithia wasia wa mwenendi kou mundu wa Mwika ibinda ni ebikie ana siasa moke kutweba asia
lakini tuiketi kile na niasia tuiketi kile kwikata kutumika kwana ngamikutano kana kutumika ingi kula kwina mbombano kwete mathokwano nithie tumia na sei maitume umia kwa mundu kwasia no gutuvya ukitukana nge wombano twasia wengu twasia amba yete mwana wake au ya okay na tuyumila na mwana wake if that is possible na if that is possible we keep peace. Kumama Tungulu kaunti ya Masaku nyene Toboni Mutesia. Ukulyo ni waumwa kwa NND na monokuma ilembetani ya ukamba medhwe mengunu yela meyokonia ndeni wa utandithia wa mitandao. Ukulyo waumwa ni mutaalamu wa ukwati Dr. Mumo Mwinde vala ainena na vilingi wa mauvo wa weta kana kwena kambuni iende na kusesenga NND malikendini wa utandithia wo na maina mavalua maikithye makutwaisya utandithia wa ilovia mwaka umweu na mauvo a. Dr. Mumo Mwinde ainena na vilingi wa mauvo ni wakulia NND kuma ilembetani ya ukamba kwamba kuthuima kwa uliku kambuni ila siutho cia shares mitandaoni iwetaka na kambuni wa QSVE taumwe wa ila sithitwe ikenga NND kutandithia ilovia nacio indi wakunikila kwa kindi ni kambuni isu ni cianzeve program mwino mwe ni asene likite kwitu kamba pe kinungu ya kitwa QSV the twika data stocks kuya America kana yumete irenjiti to America na etesa shares kindu chambe America ni soko la munene piwa mbesa duniani na soko wa America ni wina regulation ila bingi piwa na strict muno kindu chambe kindu kikitwa QSV waenda katika mitandao ti registered na kiina license ya kuwa na kuta shares America ni asialamu ndikite website ni usuwa minokwiko ilawita wangungu o panini kilo kuona kila kikumila kwambe wana inoni kambuni ya ita ikuitwa scam kwa usi ndulambingi ukwata katika internet ni kwa asia kana QSV ni scam. Muma jingini wavuthisia ndeto cia amwe ma NND na alame uweta tamakwatite vaita na utandithia wa mitandaoni ithingilila kana vaiwe kwatio wa kutungi wa ilovia ila mundu watandithia kethi wa ni watu ya kuma kambuni isu. Ni asiape andume utuya nyengwata ambesa siano na mwayo ni ngoni andume report yangi measiona ema kwa $1 ngili 15 hangi manambia ema kwa ngili mana muonza kwa mwai ni asia pala ukwiwa uandikithiandu nikenda uani mini kila mukuibwa kila ndo amekwa semeibwa t-shares matewe kana t-shares kava ita iso huwe bandu ni commission meunewa nondo wako recruit andu na nese pila mini scheme siende yana ikadela ilapate andu mako recruit kwa u system ino mukuibwa pe andu mekuwane tiwo nondo baiba andu kambuni ino yandikithitwe wa shares ikaneteta shares kwa hizo no red flag ingi painzi ya umane undu besa siaku sio sioka na edha no kwenda kumana kana system isu na la mwivo already nienda uivu kwa website isu asi utungewe capital yaku no call ile investment yesu wone undu kukwekeka ni asia wona bandu mote na rules ndisi basi yaku ituma aba shuma hata shuka hata baito kwiwa ukwava umaba isu ni red flag ngi ya scam kila kingi maundu ma shares pai mundu wa shares ukunenga guaranteed returns kwa ile kuwa ni kwatha return ya yolopyo isu ni indicate ngi kana red flag ngi ya kana inoni scam. Mutaalamu wa maundu ma ukwati yengine waweta kana onthe ala mekonia kukunia maleve kambuni ithi mitandaoni nendo matena utuika wa kuthosia ilovia cia mitandao vala wakania NND kumelembetania ukamba kwikonia utandithiani wa kambuni itena mavalua andu ala ingi meku mwingi ya kinduni ki ti andu twisi kana mena ujuzi na experience ni asi andu ingi kuona maita kindu ki katika TikTok na YouTube una kuwa mitandaoni ni influencers ati andu mena utuika katika soko cia mbesa kuuni waite kwikulia niki andu amaende na muskumia ba na ti andu na ti expert mama andu mbesa kwa uwe walikabu ningenda yaku lakini the wisi ino ni scheme itena license na uwoki nini si andu imekuthambwa nilivotia vilingi wa movoni toa mwaka mweu ndiwe musiaisi itho wemetho nondu wetekana kana kiuni kinde vaile mbetani ya ukamba kuisubia munondo kesovenwa serikali nethwe wetekana kambuni usutwa ise kiu
timu andikithia ndwe na mavalo ala mailite ma kutwaisya utandithia usu wa mitandaoni kuitha wingu no muno lukesovenwa ilobia syaku tuminie na livoti ino nzama ya kuangamia kimanisho kinene cha Kenyatta University kana KU ni amolota Professor John Okumu mwanyani wa Vice Chancellor na valayu okwithi wa muonza kuoselela mwanya ula utuyokwatiwe ni Professor Paul Wainaina ainena itina wa kuthokwa ndini wa chathi kila chatwaiwe kimanisioni ki Professor Okumu ni wathana kwa ile utongoi na kisomo kimanisioni ki cha KU. Ben Musau na ilivoti. Manyisio kinene cha Kenyatta itamolota Professor John Okumu tawe Vice Chancellor kuoselela kuma kwi Professor Paul Wainaina Okumu aitwika Vice Chancellor wa Mwanza kuma kimanyisio ki cha Mbeya. Let me take this opportunity to thank the Kenyatta University Council, the ministry and my management here for the support. I'm very, very excited that I'm being given this opportunity to steer Kenyatta University to the next heights. Aitanga sama waliokuwa ya mwene kivila ansama ya kimanyisio ki Professor Clara Momanyi aimonengelelia valua wa kuolota kwake Professor Okumu na valua Okumu watungia mobea nzama ino kuondo wa kumwikia ayatha na utongoi wina mawalioku. I think the process has been smooth, not turbulent at all. We have maintained our peace. The process has taken place. And we have now appointed our new Vice Chancellor. We hope that the peace that we have experienced in the last 6 months will continue, and we are happy. As a council, what are our expectations? We expect that we are going to work peacefully with the Vice Chancellor. We are going to cooperate with him. We are going to help him, assist him. We are going to work together for the good of this university. And we hope that we are going to take this university in a bigger step more than it is now. Okumu oselela utongoi wa kimanyisio ki zikayoni chasio kumanda na kululumilia kisomo maondoni mao kunikeli ovamwana utoika. Our students, we have great students here in Kenyatta University. Theirs is, I promised them good leadership. I promised them that the quality of education that we give, we'll always try to do our best so that when they get out of Kenyatta University, they have the best certificates. And we are leveraging on the new technologies for teaching and learning. And this is what we want to pay attention to. For our undergraduate students, for our postgraduate students, the support in research, research infrastructure, and commitment of staff to do their best to see them through. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV, Nyinita wa Ben Musau. Usu ni wo muthia wa vilingi wa mauvo kiokoni cha umundi Nyinita wa Rasas Kiruku wa Nzomo.